Dobro jutro. Jeste se naspavali? Dobrodošli danas na još jedne vežbe disanja iz joge, vežbe pranajame i dodat ćemo još danas i vežbe. Što je fantastično zato što je korisno, a vrlo jednostavno. Tako da ćemo imati komplet disanje koje pomaže da se balansira organizam, da se probudi kiseonik, znači da se pokrene potpuno kiseonik u telu, pomaže da se podstakne jedna mentalna bistrina, jedna koncentracija, izbalansirano stanje duha i tela, da se podigne energija čovjeka, da se podigne energija tela kao jedna joga kafa, a na prirodan način, samo pomoću disanja. A oči moramo malo da pripazimo više i pokazat ću vam isto vežbe, radit ćemo zajedno vežbe kako bi vežbali mišiće za oči i kako bismo elastičnost oka održavali. Naravno, ako se redovno praktikuje. Pozivam vas sada da zažmurite, udahnite i duboko izdahnite. Ako ste išli u nabavku, fino, ako niste, podsjetite se da uzimate sveže namirnice, voće i povrće, izbegavajte ako možete meso, odnosno životinjske proizvode. Za imunitet je bolje voće i povrće, naročito sveži citrusi. Ako imamo narandža, limuna, mada im sad prolazi sezona, ako ne, tu je peršunov list, peršun je fantastičan, tu je celer, svež celer, sok od celera, tu su onda, kiseli kupus, mada i on sad prolazi, naš domaći divni kiseli kupus, prepun C vitamina. Imamo, za imunitet varijante i kod, recimo, nekih začina, kao što su malo biber, ljuta papričica i kurkuma, sve u svemu. Imamo raznoraznih opcija, na primjer u Rusiji ljudi uopšte ne koriste citruse, narandže, limuna, imaju peršu, a i mi ga imamo, hvala Bogu. Svakako, ono što je antioksidans koristite, imamo i raznorazne kapi origana kao dodatni antioksidans koji se koristi posle jela i spada u najjače antioksidanse. Možemo da krenemo. Duboko udahnite od dna karlice do temena. Izdahnite od temena do dna karlice. Korena kičme, prebacujemo disanje sa horizontalno na vertikalno. Udah i izdah. I kao što svakodnevno spavamo, bitno je i da disanje, aktivno disanje, probudi čovjeku energiju u telu svakog dana i pročisti organizam. Opet udah uz kičmu, izdahni s kičmu. I opet duboki udah i izdah. Idemo desni dlan u levi. Sad ćemo potpuno troslojno joga disanje. Sveobuhvatno troslojno joga disanje. Udah, puni se trbuh. 2 ruke široko u stranu, puni se grudni koš. 3 ruke visoko gore uz uši, prepletite palčeve. Zadržite dah, idemo desno, levo i izdah, ruke široko u stranu i dole. Znači, disanje je podeljeno na 3 dela, trbuh, grudni koš i klavikularni deo pluća. Idemo opet. Udah, puni se trbuh. 2, puni se grudni koš. 3, zadrži dah, desno, levo, izdah, ruke široko u stranu i dole. Idemo opet.
desni dlan u levi, udah, puni se trbuh, 2, puni se grudni koš, 3, zadrži dah, desno, levo, izdah, ruke široko u stranu. I za one koji su se kasnije uključili, idemo još 2 puta udah, puni se trbuh, 2, puni se grudni koš, 3, zadrži dah, desno, levo, izdah, ruke široko u stranu. Udah, 1, puni se trbuh, 2, puni se grudni koš, 3, zadrži dah, levo i izdah, ruke široko u stranu i dole. Zatim ćemo raditi Kapalbhati sa izdahom. Trbuh se uvlači, približava kičmi, udah dolazi sam po sebi. Znači izdah i udah sam po sebi. Izdah, a udah dolazi sam po sebi. Ovo je energično disanje i pominjala sam ranije. Da podsjetim, ako imate visok krvni pritisak ili ste oboleli srca ili ste operisali srce nedavno ili ste eventualno u prva 2-3 dana menstrualnog ciklusa, ne bi trebalo da radite ovu energičnu vežbu, ili ako ste trudnice, također ne bi trebalo da se ne uznemiri beba. Možemo, ali svi ostali bi radite ovo Kapalbhati disanje, ili zove se usijana lobanja, jer je fantastičan detoks. Nećemo ga raditi prenaporno, intenzivno, jer radit ćemo sekundu za sekundu, sekundu udah, sekundu izdah. Dobro. Pročišćava disajne puteve, pluća, grlo, dušnik, sinuse, nos. Ublažava iste tegobe kod alergija, eventualno, i svakako odličan je nam poklon za svoje telo. Udahnite i krećemo. Prvu seriju. I opustite se. Duboki udah. Krećemo sa drugom serijom.
I opustite se. Duboki udah. Idemo treću seriju. Budite uporni. I opustite se. I sad ću pokazati vežbe za oči, pa ćemo na kraju nadiš odan. Ovako. Prvo ćemo za vežbe za oči uraditi sljedeće. Pogled ćemo usmjeravati kao kazaljke na časovniku, na ovom analognom časovniku. Prvo gore na 12, pa 6, dole za 180 stepeni. Možemo. 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12, 6. Sad ćemo se prebaciti na 3 i 9. Dobro, znači u stranu, desnu i levu, za 180 stepeni, desno, skroz, pogled neka ide lateralnu stranu, osjetite i da bolucka, dobro je da se oči pokrenu i ti mišići da malo blago boluckaju. Na drugu stranu, osjetite znači zatezanje skroz. Opet. 3, 9, 3, 9, 3, 9. Zatim ćemo ići dijagonalno
dijagonalno, koso kao recimo između 1 i 2. Dijagonalno gore desno, dole levo. Gore desno, dole levo. Dijagonalno gore desno, dole levo. Gore desno, dole levo. Gore desno, dole levo. Idemo na drugu stranu, gore levo i dole desno. Gore levo, dole desno. Gore levo, samo oči idu, a glava ostaje u jednom položaju. Dole desno. Gore levo, dole desno. Sjetite se unutrašnjeg osmeha. I sve radimo sa unutrašnjim osmehom. Šaljemo pozitivne vibracije svim delovima tela. Pažnje. Još jednom gore desno. Gore levo nam je sada i dole desno. Ćemo kružiti skroz, znači kružimo kao kazaljka analognog časovnika od jednog broja do drugog, od jednog sata do drugog. 12 sati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i na drugu stranu 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Dobro, sad ćemo sesti udobno, pokazat ću sada desnu ruku podignemo gore, a levu iza leđa i prihvatimo ruke. Znači to bi bilo ovako, ako je moguće. Ako ne prihvatite, onda ili majicu gde je najbliže moguće. Znači prihvatimo. Dobro. A ukoliko je moguće, desna noga ide preko leve. Ja ću sad ovako pokazati, zato što sam se... Okay. Znači, probat ćemo sada sa stavom. Desna noga preko leve. Idemo desna ruka gore, leva ispod. I sada ćemo da idemo opet jedan krug. 12 sati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i na drugu stranu 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 i 12. Udah, otpustimo ruke, idemo sad leva ruka gore, desna iza. Okrenemo noge, znači desna ispod, leva je preko. I ponovo idemo 12 sati, gledamo gore. 1, 2, leđa su prava. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i unazad 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 12. Udah i opustimo. Idete obično. Sad ćemo kružiti skroz. Kružit ćemo očima, znači skroz rotirati ovako, može. A povezat ćemo kruženje, može. Idemo na 12,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I u drugu stranu, znači povezujemo sada čitav krug bez seckanja. I opet u desnu. Pa u lijevu stranu. I opet u desnu. Još jednom u desnu. I u lijevo. Kad završimo u lijevo ceo krug, prelazimo na naš nadiš, odan disanje, još neizmenično disanje na lijevu i desnu nozdrvu. Znači pripremimo dlan, kaže prst i srednji prst su na sredini čela, domali mali prst na levoj nozdrvi, palac na desnoj i krećemo. Udah na levu nozdrvu, kratko zadržite dah, zatvorite levu i izdah na desnu nozdrvu. Udah na desnu, kratko zadržite dah i izdah na levu nozdrvu. Sad ćemo ubaciti brojanje. Udah do 4, zadržavanje daha do 4, izdah do 8. I na drugu stranu isto tako. Udah 2, 3, 4 na levu, zadrži 2, 3, 4 i izdah na desnu nozdrvu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah na desnu 2, 3, 4, zadrži 2, 3, 4 i izdah na levu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nastavite još 10 ciklusa svojim ritmom disanja.